Din Maja, meta kienet żgħira it-tobba fżaw lill-omma u missiera li bintom ma kienx se timxi matul ħajjitha. Maja ssofri minn kundizzjoni li tissejjaħ spastic diplegia, forma ta' cerebral palsy li taffettwa l-nervituri u kkawżatilha problema ta' mobilità. It is a condition which one is her nerves, which one it's hard for her to keep balance on her own, So her main problem is balance, being able to walk with another kids, Iżda t-tifla li skont it-tobba ma kellix timxi, illum il-ġurnata tiġri, tilab il-futbol u saħansitra tiżfen ma' tfal bħala illi m'għandhomx id-diffikultajiet li għandha Maja. Her courage to do all that is giving us courage as well, She is playing football, she is dancing, she, trying to spend time always active, Missiera Radovan jiddiskrivi lil bintu bħala eżempju mhux biss għal ħadd ieħor imma fuq kollox għal ġenituri tagħha stess. Is example to us. This is start from her being in her mother's tummy, she was big fighter. We had some problems during the pregnancy. Ftit ilu Maja kellha l-opportunità li tiltaqa' mal-plejers fil-finali tas Super Cup ta' tfajliet bejn Hibernians u Birkirkara u l-kuraġġ tagħha laqat lil ħafna fosthom il-plejer Isabel Mazzitelli li ddiskrivita bħala tifla li missitila qalba. Mistħija bil-kemm tolli rasa biex tkellimna Maja tgħid li tibqa' tiftakar il-mument meta waħda mill-plejers ta' Birkirkara tagħta l-midalja li rebħet. Kif ħassejtek x'tiftakar minn dakinhar? Tawni l-medalja. Anke Maja, Luka, jisofri mill-kundizzjoni tal-awtiżmu. Iżda minkejja dawn id-diffikultajiet, waħda mill-iktar affarijiet li jweġġaw lill-familja hija l-perċezzjoni tan-nies, il-mod kif iħarsu lejn uliedhom. Meta tara lil xi ħadd li vera qiegħed jaċċettom, inti you go over the moon għaliex inti dak li trid. Inti ma tridx li min joqgħod jgħid miskina, inti trid li jekk għaddejja barra u ma tistax tagħmel xi ħaġa. Xi ħadd jgħinha mhux ħadd joqgħod jgħid miskina. They make my day, not my day. They make my life, It's that night was something very special. That I don't know how to tell them thank you. Il-ħolma tal-familja Ruċizic ibidla fil-mentalità, imma wkoll opportunitajiet għal tfal bħal Maja fost l-oħrajn b'daqqatit mill-awtoritajiet lil Frame Football Malta, assoċjazzjoni li tgħin lil tfal jilagħbu l-futbol minkejja li jużaw frames biex jimxu.